Good morning and happy Sabbath. Ngasi ki Sabbath kilimila sida ngasi zu anauba tara suba Sabbath school lesson study ni ngasi program Sabbath school lesson study si ahum suba quarter ki tara suba Sabbath school lesson ni ngasi ki Sabbath school lesson si ki title si karino hairuda an exciting way to get involved hairu ngasi ki Sabbath school lesson si ahum jingi mamangda ahan bada ishor da haijami si Nuksi Thokchom thalaba sargamare prithvi time kam koi kuding bushe beri basarga lebai pai shor na payam thagar cheri pana ke nuksi Thokchom sa koi punsi haubuda ki loi phawba ngasi ki Sabbath ki nene ka doriba aphaba pawa se na Sabbath school lesson si loina biu thawai se mon sing biu akoi khudima ki punsi na ri khut thamjari haijani jeba sing jisu ki mindari amen ngasi ki Sabbath school lesson si ki title asi an exciting way to get involved haibani matau karam na ekhoi na puning langtak na gadori ba puning langtak na ba ama oina aikhoi bu saruk yari ba aikhoi bu saruk phangminna bu oira ba aikhoi ga su saruk phangminna ba aduda aikhoi na langtak na oi ba ngasi gi karam na aikhoi ga saruk yaminari ba aikhoi na saruk ya gadori ba mafam amada karam na amuk ka su aikhoi puning langtak na gadori ba no maramdi Aikoi na masiki Sabbath school lesson asiki title chapsa aikoi na arthan bataraga di manung chanduna leiba amada karigumba hiram amada manung chanduna leiba amada puning langtak nariba aikoi na puning langtak nariba karigi an exciting way puning langtak nabagi mong to get involved maduda aikoi na saruk ya maduda karam na masida aikoi na puning langtak nagadoriba karam na aikoi na maduda saruk ya riba haiba asiki chapcha Sabbath school lesson asiki paukumdi memory text asida yaure masida memory text asiki kayoda Matthew chapter 9 verses 37 and 38 masida haire then he said to his disciples the harvest truly is plentiful but the laborers are few therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Masina haibadi Sabbath school lesson asi ngasi memory text sa haibasi Matthew chapter 9 verses 37 and 38 haibagi matugina law khaw ba doriba mulak labalam adudi yam khre asuki matik yam khre aduga law khaw ba doriba law lok ba doriba sinmi sing adudi asuki matik yam de haibani maram aduna aikoi gi marakta sinmi sing ase Hena lakna low khaw ba da mai pak na yaw na ba ki damak ta low yei ba sida low rok ba da yaw na ba ki damak ta ishor da haijasi haibane marabaduna aikoi na masida aikoi na kari gi damak ta yam dra ba su koi khara khatna low khaw ba dori ba khara khatna aikoi low khaw ba yai khara khatna low lok ba yai to buta matam changani aikoi na lok da matam da ma ki matam pirak pa duna mang khiduna hena aikoi na to bu ngam hok da sing adudi are ba da mang ba ya ba adu gum low rok oi ba yai loksen bang ngam da ba low oi ba yai marabaduna ngasi ge Sabbath school lesson si da hai bi matung ina di kana go mi ina hai mayam na apun ba na pangal ni hai na mayam lai ba sina pangal ni mayam ya ma de ko je pangal oi amna marabaduna kai gum matam da aikoi na kari ba thabak ama to matam da sam da hai ba da ai je isha je khara phan ge isha khara ngai ta ne walking mak ta bu chen bo ro mayam ge chami na ba adu ge hek kari gum da gym chana bo ro he group te sala ga kari gum gym center ba sala ge gym chana mi na ba adu ge football chana bo ro sana khona bo ro walking chat bo ro adu ga kari gum ba khudi mak ta kari gum hakcham je phana ba ge da ta kari gum club am da pulu bo ro meeting ba to bo ro ma se khona mayam gi marak ta sala ga de he na thaba ade to ngam ngani he na pang thu ngam ngani khal si kari gi da ai khoi da mayam to mi no matam da ai ithana to matam da di he na tanjal lakpa natraga haining da ba natraga swai sini yare hai ba ai gi tongan ba mod kadai phau ba to ba ngami hai ba se isa ithana le jera mi na khan da ba maram duna isa ithana le bi na kaya wakhal su ngai to le ba duna amaga thoba na ba ma na to si mai to da ai pha ba yai ni natraga ai na to ba si mai na tawraga di ma su he na pha ba yai ni hai ba chimba wakhal da amaga lang duna amaga thaugat na duna he na pha ba gym chana boiro walking chat boiro football chana boiro any game ama sang boiro mayam apun bun like ta amaga encourage to amaga puning thaugat na bolo na koi mai pak pai ba si da oi marabaduna apun bana pangal ni hai se apun bana ai koi punna thaba ama to minara badi mai pak gi lambi bo oi hai ba marabaduna Sunday gi parada ai koi se phan small groups God's idea first a big pakang look
ईश्वर की वखलोन असिना आन बकोय अपिक ग्रुप अपिक कांगलोप अमदा अपिक कांगलोप अमदा करो करबा ईश्वर की वखल न आन वखल ओय मागी वखलोन असिना मागी आइडिया असिना कर्मा ओय गेबो पृथ्वी सेवा मतमदा तायबान सेवा मतमदा स्वर्ग पृथ्वी सेवा मतमदा कैदोगेदा ईश्वर ना मा इहालबदा मा ईश्वर मपा हाइबम ले मचा नुपा हाइब थवाय सेवा मेरे ईश्वर ना कैरो है ईश्वर असिना पुनमक्सिना सिकी मास्टर नि डिजाइनर नि मपा असिना पुनः मक्सिमा की वखल रे सुमाय क्रमाय सीएमसी कर मोंग सीएमसी के हैबसे माउन की पुनः मक्सि थोरपनि मपा असिना अदुगा मान पुनः मक डिजाइन तौरिस माउन दे गातनि पुनः मक सेम इस माउन दे गातनि अदुबु माउन कैदोवे मागी प्लान असि करा करा तौमिन बगे हैबबु अमक सुमु मचा नुपा असिना मान तौरि पांथो मान उरम खुदि मसि जे मपा असिन उबसिंग से मान खंजरि मा वखल ले सिंग से यीशु ख्रिस्ट की मफमदा मपा असिना मचानुपा ख्रिस्ट की मफमदा हायगा मसिमाइन तौदोमी हाइबसिमा फोंदो मतुंदा हारिबा मचानुपा असिना मु थवाई असेंबगी पांगलना थबकसिमा से पांथोक जबो नमे है मरमदुना पृथ्वी से सेम लोयर पूर्ण लोयर मतुंदा जेनेसिस पंदु अनि की वाही परे कुंतर तो कोइना खांगे मसिना जेनेसिस पंदु अमगी वाही परे अमदा है पुमदम इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड heaven and the earth पृथ्वी अमसुंग सरगमसु पृथ्वी से ईश्वर ने सेमिख्रे अदुगी मतुंग नमियो बमु सेम मतम द मान कैदोगेबो let us make man as like our image है आइखोई की मितम लौदुना आइखोई की ममी मितम लौदुना ईश्वर ना मियो बसे सेम की बनी let us आई मान मतन सेम से हाइदेबा आइखोई सेमिनर सी है मदद यावरिबदी मपा मसा थवाय सेमा मखोय अहुम से पुल्ली हाइबदी यूनाइट तौरगा मखोय अहुम से ग्रुप ओइना पुल्लगा कांगलोप मोइना साखिबा अपिक कांगलोप दुदि हौखिबसे ईश्वर की वाखलोंदगी लाप हौखिबनी कांगलोप ओइना सेमबा हाइबसे अदुना मागी आइडिया दुनि अमदि थोरखिबनी हाइदना असिदगे खोदि सनेगी परास्ते खोन खंगमंगामे लोयना सु अमुकसु आइकोना ममसिदा खंगमंगामे मदुदि John chapter 10 verse 17 and 18 da kari haige da mastida aikoi gi punsi ase Christ da le aikoi na khudi maksing oiseno Christ da le aduga amusu kayo haiba aikoi na khudi maksing shiru da bade gi aikoi je hawala kuma tamda Christ gi da hawala pani hai as Roman chapter 10 gi verse 11 da haibasi aduga no Corinthian gi chapter 15 gi verse 15 da haibasi na amusu kayo haiba aikoi se lale haibase chapchan lale haibagi sakhi le rabani adubu aranbu oiraba ishor gi miyeng lalbu oiraba aikoi se amuksu Christ gi masa nupa gi mapana aikoi se hinkal hale thaujal adu gi mapana Christ gi mapana duna ma bu thaja badu thaujal du phangol lor na aikoi se hinkal pu hele haibani maramuduna mapa masa thawai se ma matam pora mukta Christ ba losin jaba ma gi thaujal du phangba taragadi aibar thawai se mu jokoi gi marak legi da aduna thawai ama to oiba akoi apunba moi le minabagi wakal akoi haksang asida su Christ na aikoi da pa ki damak sibi ki bagi maramna ईश्वर ने ख्रिस्ट प्लान तौबीब ख्रिस्ट ताइबो पान थाबे अखोई गिदमक्ता अरुगा अमु ख्रिस्ट को लोक्सिन जब मतमना अरुगा थवाय शेबदुना अखोइना फंग चंगबी खदब अदुगा थवाय शेबदुना अखोइना लेरब मतमदा अखोइना मतम पुनमक्ता पापतगी अखोइ शिरुरबा अखोइसे पापतगी शिरुरबा अखोइसे पापत शिरुरबा अखोइसे अमु हिंगतुना थवाय दो पुंसी दे हिंग ngambani haiba अखोइ अदुगुला पारादो आइबा जॉन चैप्टर 10 verses 11 to 18 aduga Romans 8:11 aduga 1 Corinthians 15 da ikona khangna me loina asugum laba parasing ase ikona asuki matik ishor gi hauraga ahan bada ihan hana kanglop se bai se ishor gi waklon gi hauki haiba loina monday gi parada mo kamai haida small groups in scripture hai small groups in scripture शास्त्र की वाहिदा ईश्वर के शास्त्र की वाहि शास्त्र की मनुंदा अपिक पक्तांगलुप हाइना खाइदोक्तना इकोइना फंगबंगमे क्राइ स्क्रिप्चर दे इकोइना फंगबंगमे से क्राइ फंगी हाइदा एक्सोडस चैप्टर 18 की verses 21 to 25 ता इकोइना फंगबंगमे मसिदा एक्सोडस आइदे कोगी खोंगसानबा तारानिपान की वाइ परें कुरमा थुनिगिन कुरमा फोगी मनुंदा मोजेस ना इजराइल मसा सिंबु इजिप्ट की कौथोक्तुना ईश्वर न मकोइ बो लोइना बिदुना मोजेस पु ईश्वर न लोइना बिबो लोइना मोजेस न मयाम सिंग सिंदुल लाको मतबदुदा मी सिंगी मरक्ता
amaga nungsina daba karigum matu da pena daba makoi jo asuki mati asang balabi dala maram na matam kuina sang maram na makoi matu murum sona ba khana chaina ba hek thol pasu yaw ba pena daba kam yaw matam da Moses na makoi singa de yang graba miyam singa to khudak ta hek ta makoi maraka chakuna makoi khuding maki bishar makoi khuding maki wayan matam amata da yasin na ba pura podo matam amata da tawbong amam de maram matu na haki makubok na Moses ki makubok makna Jethro hai sina mo na takpi de Moses mai to che ko scripture de phangani nahang na mi lishing singi lo sing ba khalo aduga sama gi lo sing ba mo khalo yang khai gi tara gi aduga mathang lo sing ba sing se khanduna mi yoi sing se mana control to lu ne Moses na hai de gi hai ba sing aduna kari ko matam da makoi da apik ba kanglup sing aduna lo sing ba aduna dum makoi gi matak da beshar do tawse no mo gi marka tholok pa karigumba kudong tiba natra karigumba problem lak matamda makoi lusimba singadun togusanu hena sawo problem lak matamda hena sawo lusimba dun togusanu adu hena asoba apunba ki wala gadi dana togusu yaina haiba adugumba wakhalon adugumba idea do Moses ki makubo bang tapi base ko kari ki phangi mase scripture de ki phangi idea se ko scripture de ki lo ko phangi masi karino da small groups in scripture hai apik pakaluk oina aikoina scripture dagi uba phangi je mistake koina phangbu ngam le lorin amukasu Luke chapter 6 ki verse 12 and 13 Matthew 10:1 Mark chapter 3 ki verse 13 to 15 dai koina mase su koina khama ngam matuti Jesu na maha ki disciples sing ase maha ki shebok sing ase khanba matam da maha na shebok tara ni thoi khalle shebok she mar kun khandi tara khandi yang kai khandi taran aphamu paw sing si tambi ba ya ba tambi ram tungda ma gi shebok tarani thoi khale ma hai ba shebok tarani thoi singa sina mathang chandok khbi ya na ba gi ma gi mahak ki ap aning ba ba khuting ba ma na hai ba khuting mo sing do shebok sing do sap cha na khangal la ba di ma koi singa sina ma na matam ta paw chandok pa ma gi matam di loira ka sakki do ba matam ko ma ram na hai ba ma koi tarani thoi si sinaram na ba gi dam tamana sap cha ba ma na bi tai appoint do ma gi shebok sing maram adu gumduna ko scripture de ko na khang ngame ai ko na apik pakang ai ko na group ko na khantu laga apha thabak to na ba ministry to na ba gi ai ko na scripture de gi phang ngame masini ai ko na small groups in scripture ha na mande pra de ko na khang ngam ba si lurina amusu Tuesday gi da amu organize for service haibani mathang manau nai na pang thok pa ani thabak se thogal to ma tam mathang manau nai na pang thok pa haibani pachana well prepared to ma tung da pachana organize for service na masi kamai to gode ge da ai koi khuding mak sing se 1 Corinthians gi chapter 12 verse 12 to 25 da hai masida ai khoi gi haksang se tongan ba part mayam ma na punjil laga sem ba haksang ama oi bane adubu ai khoi gi thawai gi Holy Spirit ta thawai gi ama to ba Jesus Christ na thawai asem na ama to idin ai khoi ama to ba haksang oi der le khoi thazami na ba church member khuding mak sing se kana goma na ko na masida ko na verse 12 to 25 sigi manu gila ko pa ma tamna kana goma na khut oi ba yai kana goma na mit oi ba kana goma na khom oi ba yai khoi haksang oi ba sum na khoi chau khara ba khut oi kana na khom oi khong ani khut ani mit ani na ani aduga chimban wang na ba lei ko ye cha na ba haw khang na ba mit ani na ton manam khang na ba am su puk ta yaw ba ko gi kidney to gi manu gi part khut ba ko gi tongan masa ga function lei je hai machine ashi gumduna aikoi mioi bagi aikoi Christ ki thazami na machine marakta aikoi isha de amato ba Christ ki mingda koi amato ba aduga thawai asheng ba do aduna koi na pujil bi na matung da koi ahing ba Christ ki mingda ahing ba haksha ngam oi shi hai ba masi ki parasna koi tambi maram de kana go mara koi da hai yai as idea khutchi na hai yai ba ai me ai mit na ma zika shu tong ngam de khut na tong ngam bi hai yai mit na shu hai nang na khut na ka shu u ngam mo te ui na to na shu ai na manam na mi ya na ngam na ngam ponte adigi she khong na chat ngam da ma pam do ai gi mission uri mi hai da ama pa da mi hai jin da mit chi mit ka ta pa da cha mi kari ui do ri ba pam le gi do ri ba ad ha khut khut ka ta pa da cha mi kari ba pam oi do ri ba mai ju mai ma pam ma sha gi ba chap cha ba tàu bây giờ bắt đầu thằng bạn tụi mà phong chừng là tụi lấy với cái mà làm này coi học sang nó có coi ba ai coi cái chỉ coi ba mà nó tụi na Christ cái mình đại coi quyết định bằng na tháo ai Christ cái mình đã amat học sang oi mình na bao rồi na tháo ai xem nó coi lối này tụi lấy mà tâm đó
ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯤꯗꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯨꯁꯗꯦꯒꯤ ꯄꯥꯔꯥ ꯑꯁꯤꯗ First Corinthians chapter 12 ki verses 12 to 25 te ko khamu ngame aduga Wednesday ki parada New Testament small groups hai New Testament small groups hai bisi masamida ano ware na badal leiramba apik pakang groups hai bane ano ware na kamai tu apik pakang le Jesu na maha ki para myo shingi mafam da apawa paw sandok matam na mana khudam oina pambi ki maru oina maru marang oina hunbu matam da hangam na mayam tholopagi mata karigu matam da poshak asina leibak tu hunbu matam da nung marak ta da khajik ta horpa adu yam haubu ngam da mara na chatpa ngam da ba doina haibana simba la afaba le hau da tar kana phajjana hoba haibana simba maru sida pangkhak koina ga ikoi da para thambira ba lei maram da akoi ki marak ta hena hai simba mayam leibi yai hena wat pa kharasu leibi yai adu khuda ga tar ba khare ga tokhi basu yai solo ba tar ma ga adu tak na tar ko mayam me hena phagalaka hena afaba mi moirapa afaba pa opi ba ngam ba war pa su yai adu masi ma haibana isor nai ko da haibina mi maram de Pentecost ki numit da Kristana Taibang pan thado prasat khabar numit du da makhoi gi mafam da thawai asheba la pi da makhoi gi marak ta khuting maksina do makhoi marak la pi khiba adna amsu Paul amasung Aquila Paulusu Aquila haiba sina Aquila haiba nupa asing yumda Paul la kumatam da Priscilla amsung Aquila gi yumda Paul thunga ki karigi thajamina maramna mission punbu gi maram isor se chap mana ba hakchang se amato oiba isor Christ gi mingdai ko thajamina ba thawai shenguna ikoi khuding ma kuloina biba aibadi Jesu Christ na mana sargada sakramatum thawai shengwa Pentecost ta lakra maram da koi khuding ma ki mafam da jiti hakchang ge amo oraga thawai chu amato oraba hingminara ba amato oimina ba maramna Christian haiba wahai le maramna Paul magnasu Aquila amasung Priscilla gi ma thungduna adu la mafam aduda Paul na maki aphawa pawsi isor ka pawsi se sandok ko chapa matamda khamna ba sunata ba asengwa isor gi aphawa paw pu na thaja dole ba mi we da mana ba selo maramna mada punjului mokoi mu thungui ha adu khudong thilo ka am sor ko matamda maki imum da am ko suma ato ba mafam sa ke plan ro ba matam su phatta ba kya le sing paw ta ba di mafam da hanjala ga lai ki bai wari akoi sida phangi dor nam ko su Lorena, Acts chapter 12 ki verse 11 am sung 12 ta ko na khamu madu de Peter na jail leiba matam da jail gi mahako sargadu na kam na puthorok pi khiba Lorena aduga matamdu da mahako hat ka ne leira ma adubu Herod matamdu ki sian isor maki sargadu ba na kam thatu na mahako sikra matum da isor thawai asiam ro loina birabdi mahaki sevok singa sida mai pa ga na thabak torok ra thawai asiam loina biraba amat to oira ba haksang Krista ki minda haksang oi minaraba ai koi khuding baku batam pomna bakta thawai asem lori dur leibi amasung kudong thik da ba sindagi kanbidu lei habse Peter na mato karam na jail gi thorki ba haiba se kon khambanga Peter amasung Paul gi punsi ko dingsim da bani batam pomna bakta thawai asem na ko lori dur leibi ba Krista ki minda makoi na haksang am ko ro maram na ai koi khuding tongan phom chalo ba su Aquila am su Priscilla am su Lydia mana thungu ba mapam khuding ba chalo matam da Paul ga makoi ga help makoi mateng pham ki wari ko na khangmong ami lorna amu ko su Thursday ki parada ko chapa matam da small group dynamics hai masida ko na harisi apik pakanglu aduga kamai to ahing ba mating leiba kanglu hai bane ahing ba mating leiba kanglu small group dynamics hai bane mating leiba kanglu yamna pik boy ga su mating leina thabuk to bum ba kanglu ma koi ko gi da bane masai ko na kamai to gi da no hai matam da Acts chapter 4 verse 31 12 ki 12 Acts 20 ki 17 to 19 27 to 32 masida ikoi khangam mista thawai aseng bana aikoi bu loina duna leibire thawai aseng loina du leibire lore thawai aseng bana ikoi wa ngangbire lore na amukasu Peter duna karam matau karam nai ko jail du de thorokhiba thawai aseng loina bagi maram na jail gi thorok ngam khibani Krista gi maram Krista dai ko haksa am to ibina bai maram na thawai aseng du loina birakpani thawai aseng loina bagi maram na matam pura bakta mo ko tawjaba thawai aseng do sharga galiba adu gi thabak tawjaba maram na aikoi khudima nan thokpa Peter na nan thorokpa Peter gi pusto khudom thiba thokhida ba haina se thawai aseng loina bagi thawai aseng kari gi da loina riba Krista bu loksin je bagi maram na Krista gi mingda aikoi amatani Peter no ai ba part amo ibi ai Paul no ibi da part amo ibi ai Lydia na amo ibi ai Priscilla na amo ibi ai
Aquila na mo ikibiya tongan Luke na Mark Matthew Mark Luke John later disciple tara ni tuition sige tongan part of it ay ko yung marag so tongan ma nang member of it ay member ama mo it ato like ay ato church ko ro it mara ama na church pastor ro it ay ko kudi bang na amar to na apun mo oy thabok to na gi maram do na siya ko ni siya phang mga mi lor na amo ko soy ko na khang da badi nga siya sa school lesson na siya pan kibagi matung ina Matthew chapter 9 verse 37 and 38 hay ba sidi law lo ko da ba mapham yami law lo ko da ba matam do hojik sap sare lor na ko kudi magna law lo ra ba gi na magta ako gi labor laite अखोगी थबक सुबिनब सिमी याम लेते मरम सिमी सिंग दो याम लब लेना बगिना बक्ता ईश्वर दा हाइजे दु थवाय सेबलोने बिदिना अखोगी मार थबक तमिनरबदी अखोई खुदिंग मकना लौ लोपसे इराय लाइन ngambani याम पाप लोफम सोइसेनु अखोई खुदिंग मक सिमी याम लब बगिना बक्ता थवाय सेबलोने बिदिना अखोगी मार थबक सुबिनबदी अखोई खुदिंग मक सिंग से पांगल तो लेगनी अदु माइ पाना तोगनी हाइबसिनी लोने अखोई ngasi ki sabas ko lesson number 1 ko na palibasi akoi khudimang na apunba amoina jaga gi oina macha gi oina general conference na ko na pira sponsor ki matung ina ko church saga da bani natraga na division de ki pira ka da bani natraga union de pira ka da bani natraga section de ki conference de ki region de ki pira ka da bani ha nu ngai bi mahutta nang ta ko part akoi church le trabasu nomati phangba yai akoi quarterly mathang da ko na mafam da church ki oina quarter khuding ki paisa tha duna church organize to do le ba ko ngasi world church ni je ko na west central africa da pi ge do ba ko ge handa ki quarter om siba quarter si gi oi ba asigum na mafam ko ni makta ko organize to duna nagi mafam da ko active oi duna ai gi mafam da active oi na thabak to oi ba di ko khudi bang na law lo pa do irai lai ni shor gi ni thole ba do phang mun na ba gi da makta law lo pa do irai lai lo pung ngani hai ba sini ngasi ge sabas ko le sina problem ba ngasi ge apha ba pa wasi ta khaba ko khudi makki mathak ta ishwar na bor pina bi bo chanu amen